Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, hey, yora cash, hey, yora cash. Warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel, Tigo, umuryango mugari, turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, hey, yora cash, hey, yora cash. Ni miliyoni. Cyari hano rero i Nyamata mu Bugesera, aho tumaze kubona undi munyamahirwe wacu muri Yora Cash watomboye mu gihembo cya miliyoni, abasha kwegukana amafaranga akaba miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu munsi rero amaze kuyora imbere y'abantu bose babireba. Inkuru yabaye impamo muri Airtel Tigo. Wabanzwa twibwira amazina yawe? Yitwa Umutoni Sandrine. Umutoni Sandrine. Mu buzima busanzwe ukora iki? Nta kazi ufite. None ndagira ngo menye byagenze bite kugira ngo wiyumve muti reka nkina ari kuyoyora Cash, reka nanjye nyikine. Byagenze bite, byakujemo biti? Nabikoze nkina ntabwo nabyemeraga. Irihe jambo wabwira abadukurikiye ndetse n'abari hano bose bataremera kwiyitombora ari impamo koko? Ni impamo, ahubwo n'uwakinnye utaratsinda ntacike intege akomeza akine. Yego. Nukuvuga ngo ibanga n'ukudacika intege. Ugakomeza ugakina, amahirwe yaje nyine nawe bikugeraho. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.